kanoshetie rangi. Kuku wakulishe mara 2 kwa siku. Hiyo mara 2 kwa siku itawasaidia asubuhi na jioni. Good, thank you muno githina mbere na kwirorera Inoro TV. Ne twakorwo twarikia kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githĩnji na riu ni hinda ria Ndereti na nindirakwirite kumoira ndikuria kwa Inoro FM hindi ya ngogoyo ati rucine ro muthi guku Inoro TV tukorwo na muheshimiwa Leonard Njeru wa Muthende uria urathurirwo kuria Mbeere North. Nilita ria Mbeere ndiramũrehe thiini wa studio kuma guthurwo gwake na kuhitithio gwake. Ugikorwo na kiuria kana mawoni ukwenda kumuria ni ciuke namba itu SMS ni 22488. Mheshimiwa wa Muthende arathurirwo na tigiti wa kiama kia UDA hindi ya kihitahitano kiria kirari kuringana na meciria ma Kamau Beri nene. Tuna keru thiini wa studio nigetha tukirore guthurwo gwake na kioneki kiria kiri nakio kuri andu a Mbeere North na inyu andu a Mbeere North Embu na Kirimaini mukimuria kiuria kihinda riri egukorwo kuori na maundu mwariko murenda mheshimiwa akorwo akirora muno na akimwikira ni undu ucio kijitekeria tuingire thiini wa Ndereti na mheshimiwa Leonard wa Muthende githika rucine na karibu sana Inoro TV. Ni mwaro muno ngukethia ekarionthe ya Mount Kenya na Mbeere North. Ngiugaga thank you muno andu a Mbeere North nundu wa kumba kanya gaka gagumutungatira ta munjumbe wenyu. Yes. Good, thank you muno mheshimiwa. Ta tuthererie riri tugugwita maritwa mariko tondu ni ta kurari na confusion ya maritwa maku ni mariko. Leo wa Muthende Njeru. Leo wa Muthende Njeru. Yes. Na wa Muthende ni wa Muthende. Yes, wa Muthende. Wa Muthende. Yeah. Ni maritwa wacenjirie. Yes. Yeah. Ni ritwa na senjirie. Nundu wa siasa. Yes. Okay. Ngoretwo ngitwa Leo muno anandu onthe aria mambitaga Leo. Arafu my dad aina ritwa riu Muthende na nirio risikene muno so ngiosa ritwa Muthende. Yeah. Kugo baba wanyu ni Muthende riu ni wa toria ni Kangethe eta wa Kangethe. Ti maundu mengi ni anambuge ni inge opposition maretire maundu maritwa na reaga popular but niritwa tukurite nario gutie mundu wa Mbeere North wese vava wakwa ni mutigaire lakini ni etagwa Muthende. Neguo haya niriaga gutire ritwa ritakuria mwana. Riu mheshimiwa ri he kiuria Njoroge itano kari kiuria kia Njoroge ri tature mbere yo ya ukite siasa-ini na andu a Mbeere North marakinya niwe meguthura marakuhe gitio kiu mbere yo nikiwekaga urakoragwo ku. Nie ngoretwe ni mundu wa biashara. Nie wira wakwa ni biashara ya ino ndawa cia ũgima wa mwĩrĩ na kinya equipment cia thibitari kana indo ino itumikaga thibitari indo cia imaging kana actually equipment iria nyingi cia thibitari na ndawa. Ucio niguo wira ngoretwo ngiruta kuma ni kimwana miaka mingi muno. Yes. Good. Na ndonete jume mwe kana weekend matutanathurana kwanyu Mbeere North ndeto ciukite thiini wa magatheti cige gukuruhania na thibitari wa Kenyatta. Yeah, icio ni biashara iraneveva muno no nginya ukorwe na nthu ciakwa ni ciageragia muno ni tondu tariu ngithie thibitari ni itumagira oxygen lakini kuringana na thirikari kana wagiriru na nthi ngima thibitari vati gukorwa ikithondekera oxygen. Riu andu aria mendagia oxygen makirivagwa wa mweri matikenaga nundu ucio koguo wa plant yathie gikirwa vandu makithukia makingira siasa
lakini nirakena nundu wa rais wetu nugite riu no nginya thibitari cionthe inywe oxygen iria yumite na riera ukithondekera oxygen ikithie kinya theater koguo iyo mbara ni tukurikia gutie na ungumania gutie na maundu mathiete nae ni mbara ya biashara ya mundu urathondeka million 40 wa mweri ndangikena ikiura na riu we uraciriria atia Mheshimiwa Leo wa Muthende utigane na maira mego gwikira siasa-ini? Actually siasa ndia ciambia thaino 2017 nauririe giti kia governor ngoragwa na vata wa gutumikira andu etu ni tondu gutie mundu taika undu gake angika na gukoro 2022 nina supporta garuku na thairia GK Mheshimiwa agire CS ninonire wiroria akoretwo akiruta ni wira ngoretwe vakuvi na guo muno koguo ngiona ni rutire actually ni sacrifice ni tondu andu aria maramenya wira wa siasa ni gutumikira andu wirutire gutumikira andu utiganie maundu maku na maundu maku no maumire kidogo lakini ni nginyetie vandu vakuga no anirutire gutumikira andu a mbere north niguo tuthie na mbere neguo ni undu uriku urathomire na githurano giki kirari kuo ni undu uriku uronire campaign-ini? ne undu uria nironire na campaign ino nguga emotions kana ndicio ngicieta atia ni maweigui maweigui no na uga emotions ni ana ni nathoma kindu ni koragwa na kanya kanene siasari ni tondu ni siasa yakwa ya agenda na ugaga maundu ma basari maundu ma day secondary school ngiuga uvoro wa thitima uvoro wa kurete sub county tondu mbere north kwina thina nyingi muno lakini mug'ethaniro kana opposition maukire tu kuga wa Muthende ndai mongia ndai mutumia ndai ciana endagia ndawa ino cia kulevya anga ndai mucie anga kasongo agika na kuona ni monire kura icio monire ni kumaanisha kwi andu tu no utumire emotions siasari nie ngoretwe mbise andu marenda kwigua issues kana thirikari ireka atia wa Muthende aukite gwika atia na kioyo wingi akiuga uria aukite gwika opposition gutia nae musemanio mwe maugire uria maukite gwikira mbere even one ya tigano omwe maugire ni makuruta basari makiuga mati kwenda basari but misemanio yonthe gutie musemanio ma mendiri agenda no donna uria wa mwashidanaga nake muno kwa hakuhe wa muhotire na kura nini muno kura 490 na kindu stigetie kura nini muno sikinye 500 hi mwanaria nake thutha wa githurano tutiario nake no amende twarie nake but ne muthie wegotire kana ne mutumiru andu kuthie gotire koguo tiga nyambe ne musinde gotire ne uroneka ni ratigaritie mbia wise egotire wasindwa no revagambia anani ndie mutigari koguo tiga nyambe nde icio ciake arafu twekarende neguo andu aria marakuhura rungi ukahare kiuria kia Njoroge wa Githĩnji andu aria marakuhura Mheshimiwa Leo wa Muthende marauga ati uhotani waku ndurari mukinyaniru nduri na uigerereki netagwekirwo nae githurano-ini riu ningwenda kuthereria andu onthe na thank you muno nundu wa kanya gaka tondu nirenda muno kwaria na andu wa mlima uyu witagwa mlima ni tondu uguo tuthiete tutithiete wega tuvatie gukorwa twi kindu kimwe tuvatie kurania ciuria nyumu muno wa mbere ni kithurano gikithuranwa polling station niyo final ukoragwa na agents akwa akiama kwina observers na kinya agent opposition wa candidate agikorwa na agent wake thaire kura ciatarwa ni gwitikiritwe gisheria gucokera maita mathatu koguo gukagia thina
ene agent ni kuga hapana twambe tucokere ringi mbere ya tutumite tallying center ndirenda kwira ekarionthe Mount Kenya na Kenya ngima gutire anae polling station imwe ya sokirie kiuria kuringana na gutarwa kwa kura gutiwa naye imwe no aitarwe maitama mathatu gutie vandu gwacokerwe ku ni kuga agent onthe ma satisfied na ni masainire form cia umavau igitumwa tallying center cia kinya tallying center kwi agent wagirirwe go icokerwe avoragira chief agent wake akimwira kura cia polling station yakwa ni icokerwe gutiwa nae polling station imwe ya ugire kura ciao icokerwe polling station cionthe ni ciacokirie kura gutai gucokera na gutai na nganja nae gutai kuga kwina mundu wathukia ka kwi mundu eka nae kura iria cia disputed na iria cia ikirwe cionthe ni cia na tali na gutia na thina koguo kwi mundu tetikagira gucindwa na nie ni naugite ana ni oria gikathie nie ni ngwitikira tondu kwa ni rutirite gutumikira andu akwa lakini kwi andu mevuraga kithuri muno na ana Mathayo 23 verse 12 niyo ndirenda kuthomera andu onthe including wa Munyoro Mathayo mathome Matthew 23:12 yes iyo ni makwithomera mundu athie thomere lakini uria nengeenda kuga gutie kura cia thukirwe vandu lakini thaire gwa ikagwa kura kwina undu andu a opposition matumire polling stations cia kwa ile stronghold ni maokire makithukia makirete violence makivinga polling station nguga ni monire ana former speaker akithia andu ake makinyita kamwana kinini tukiava ugwetu musisi akago akinyitwa kinyangingo na muno akirivwa so lakini niracokeria Ngai ngatho muno nundu wa kunyitirira ushindi wakwa tondu korwa ati mbara iria yaretirwe ni opposition ninge na ushindi munene muno niguo yes makanjira atiriri mweshimiwa ati mbeca ni wahuthira biu thirikari ni ya kunyitirira na indo cia muingi gwikira campaign ginya wahotana tondu githurano giki kionekanite tari gatagati ka deputy president uria wikuo Professor Kithura Kiendeke na deputy president uria wari kuo Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ati kwanyu Bere North becha iria iraitirwo kuo nigetha Leo wa Muthende athurwo Mheshimiwa ni becha itari cionekana marauga ni ciigana 700 million kana 600 marauga ni ciigana tuti turahota gucitara ciothe wega irabatara machini rukanya mbembuge undu wa mbere andu wa Bere North na kambuge ni aikia kura engi wathie kwendia sera ciaku ni mamenya kawe mutongoria kandu mutongoria twae kwa ballot twae andu kenda lakini nani nae wa thirikari acio engi ma opposition koguo andu a Bere North ungiona uria maikirie kura candidate mayaire kwa ina Leo wa Muthende no cio wengi wa DP ndirona uria andu a Bere North mavataraga bia nyingi muno itumirwe niguo mathure wa Muthende na ningwenda kuga thairia kurekwa mucemanio wa siasa ni gutumikaga mbia kana logistics nayo ni wamena guonthe opposition ni maina logistics yao na mwena wa thirikari twaina logistics yetu lakini ni natumire resources yakwa na arata akwa makenyitirira muno na ciugo icio marauga ongeroria kura iria twaikagia Bere North kana registered voters mbia imwe iragwetwa ngathetire na kundu kwingi ana kava tungiagaire andu a Bere North na umunthe mundu angina manje angina ng'ombe angina maundu mengi tutingiatumire siasa thegio Mheshimiwa Leo wa Muthende kuma kuria Bere North
na by the congratulations Asante. ningi gufati ukwira ugo no wa gukithurwo na gukihitithio uri ta mubunge riu we mubunge thini wa bunge ya bururi uhotani waku ri ungigoro umanira nake nike kiratumire ucinde ngai ni ngai kumende ya mbere ngiuka tondu nie ongioria brand yakwa kana uri andu mambise nie ndie mundu wa maundu mengi na ende ya kuthurwa gwa Pope ninerire andu nekarite nyomba namba guka siasa ringi ona uri andu nenumirwe muno ni andu nangioria riu nirarumwa nondu andu ni anandirumaga andu but Pope Leo 14 kuma Chicago athurwa nonire ni ngai wambariria tondu ngiona ni leo tani 14 ni county ya Embu na kiuma Chicago ni nyumete Siakago so ngiona ninetwa ni ngai na kuma vau ngimwiga mbere na ngoretwe na maundu mengi muno mbere no se maundu ni kundu unique kwithina ciakuo ni wese mwemwe na wa Mount Kenya ni mukundaga mbura yetu gwetu kwingi gutikinyaga mbura ni kundu kumu na kwi mathina mengi na kinya kwi kundu gutai kinya varavara koguo ni kundu kwina thina nyingi na wirutirite kuria giti kiu no kwenda gukorwa wirutirite muno koguo ni ngiuga ni ngai agitonya ngorori cia andu a mbere north na makimbigua na makimenya nie mbukite kumarutira wira. Thank you much. Ni tuka hari agenda yaku ya maendeleo wona wacokia kiuria giki kingi andu aria marora maundu ma siasa marugaga githurano giki gakorwo kiri kionereria kioria Mount Kenya renda kana uria githurano gia 2027 gigathie na gwagituka ni githurano gatagati ka atongoria acio eri ngukwirite uhotani wa Leo wa Muthende ta mubunge wa Mbere North noguo uracindire na kura nini urona ni atia kuri uteti wa guku kirima-ini wa riu na matuko maroka ni ningienda kuga ushindi wakwa ni kithomo kana lesson kwi mwena wa thirikari na kinya mwena wa opposition. Kwi mwena wa thirikari turonire atia turonire nima kwi andu makinyiritwe ni ndeto cia maveni ati thirikari ndiraruta wira na nitukwenda twarie muno na andu wa Mount Kenya kana andu wa Kenya yonthe makimenya program iria irekwa ni thirikari tondu kwina maundu mengi muno nguga no kambita muthenya umwe ngikwira niki Leo wa Muthende arungamire na thirikari na nina kana guo muno ngira gwa kinya guku Mount Kenya UDA ndongecinda lakini ni principles yakwa nungamite na thirikari nina kivoto ati thirikari neraruta wira na kithomo gietu nituvatie kwiraga andu tariu anangikorwa tuge rais wa bururi ne mavitanirie na munini wake tutiamenya makivitania lakini gutie murandia nayo umwe wanarungamwa Mount Kenya ni tondu kwi deputy president wa umire kuo. Number 2 gitikiu no agiacokirwe Mount Kenya na gutie Mount Kenya ya Tharaka na Mount Kenya ya Nyeri tuonde twi kindu kimwe koguo ni tuvatie gucokaniriria andu etu vamwe koguo yo ni lesson ya thirikari. Lesson ya opposition ni mavatie kwivanga mere andu matige maveni ni matingikinyia mundu kurasa tondu kuma maukire Mbere North matiera andu a Mbere North twacinda ni tuka kumwekira atia maugaga mugwithie thirikari niguo mamenye ni matuvitirie na nongeroria kinya mtandao ri ni numetwe muno nie gutie mundu rumetwe Kenya tani especially ni andu aria a opposition na ngimeraga ni wega tukimenya irumi itingitethia mundu ni wega tukimenya ati thairia uraruma mundu anotaramenya ni kirathimo giaku uretera koguo ni ningienda kuga kithurano giki ni kiratuonirie andu a thirikari ni tucoke muno twarie na andu tumere uvoro wa agenda ya thirikari na guti undu wanavitirwa mundu wa Mount Kenya akimwa varavara akimwa mai
kana mbia ikenyivua ati nondu kwi mundu wauma gitiri kia deputy president. No nirona kirima ni kigayukanu. Tolo jigwa riu kwena Mount Kenya East, Mount Kenya West, kuna watu ya Professor Kindiki, kuna watu ya Mheshimiwa Rigiji. Ningwenda kuga ringi nie nirauria andu wa Mount Kenya nitweyuria niki ongiuga ni Rigiji Kindiki. Undu wa mbere Kindiki neke wina crown, Kindiki neke wikaririte vau na muririkane niana nirona ngai ni wa ciama ni tondu ni mwenda muririkane andu wa Mount Kenya West kana andu wa Nyeri, Murang'a, Kiambu na guku kwingi ati thairia Kibaki agenda gucunwa utongoria kura cia Tharaka Nithi nicio ciecuririe ndeveo na gutie mundu tesi uguo Kenya. Riu mwana wa Tharaka Nithi aumira ati muonde mukiambiria kuga angate wetu kana ndwe, lakini nirakena muno ni andu anini muno ni kwa andu aria enegene. You know they say empty debates make the loudest noise. Koguo no atukorwe tukiuga ati andu wa Mount Kenya matie na deputy president, lakini nituronire na andu wa Mbere North na nitukuthie na mbere na kuona na deputy president no amukirwo wega muno na kuria Mathira na kuria ina mucemanio munene wa andu makiria 12,000 na onthe makimwira ni tukorwa twi kindu kimwe. Koguo nie ndingienda tugaukanie mulima, ningienda andu wa Mount Kenya West matwire thina wa deputy president wiko na niki mutangituongerera kura cietu anatwi taru ODM maraugire ni makwenda deputy president niguo maraugire condition yao. Riu tungirega kunyitirira mwana wetu deputy president gikinathie nirio twetethia ta mulima. Number 2, Kenya area nyingi ina mwena wa president Rais Daniel Toroitich arap Moi athanire miaka 24 Mount Kenya ya opposition ndiagiria ke athane. Riu tutingienda tukinye vandu ati nitu twatonyirie President William Ruto arafu tugitigwa nja andu engi makimunyitirira akithie mbere. Na hau ina point Mheshimiwa Leo wa Muthede takaguri atiriri inyu andu a Mbere andu a Embu muonaga andu aya angi a Mount Kenya ta mamukuaga atia? Nimenda kuga kwanja Mbere North kwe ninetura ria neighbor ciakwa neighbor nirauganie varia ndurite around 800 to 1 kilometer ritagwa Murang'a Ndogo kundu gwitagwa Kambaru gwe kundu gwitagwa Riandu na kwina Gikuyu marambirire na siasa nimete ya Gikuyu te ya Gikuyu tumetaga Gikuyu na twitugaga ni ambere aria maragia Gikuyu tuturite na ukuma ni mwana munini maturaga ku. Koguo tuturite na gitio muno na nie ningienda kuga andu aria engi a Mount Kenya tuosanaga ta brothers tondu nituvikanitie kuo na nimatuvikiritie eritu wetu. Koguo ngiona twi brothers na nituonaga ta kwa twi kindu kimwe tondu ungivikia andu nikumanisha no matete niguo. Lakini kwi mundu umwe urathukia Mount Kenya na ningwaria kwi mundu umwe urathukia Mount Kenya ni tondu muthenya ucio leo wa Muthende acindire ungiaroririe mtandao ri andu wa Mount Kenya aya nini aya mtandao matindire makiruma andu wa Mbere magitwira twitu ya andu a ndithi anga twenda giorogi anga makeria maundu macoku muno ma Mbere anga tutikagurana kuringi na mundu uyu ugwitwa wa Munyoro ni avatie acoke vuva kidogo eyurie ciuria na ningumwira nake athia thome Matthew 23:12 tondu uguo kwivura kithuri nikio kiratumire one uguo kinya guku kwigwitwa Mbere North. Koguo nie ningwenda kuga tukoretwe na gitio muno na andu a Kiambu twina eri tumaguritwe kuo ni maukaga uthoni gwetu makithira ni kundu kumu lakini makaroria ni mosa mwiritu mwaro ungimarerera ciana lakini Mbare no erenda kuretwa ni mundu umwe. Ningwenda kwira andu a Mount Kenya first of all Mount Kenya ndiana korwa ati na mundu gwita Kingpin from history
gutie mundu wanauka ati akira andu mimi ndio kusema andu wa Mount Kenya ni andu mekaga informed decision mathikagiriria tongoria na makaroria njira na makiuga ni mathie njira eno koguo mundu mwendaga auke thaino akiambiria gwitu ati ni kiora auga ati anga nuri kuthurwa anga kama wewe auko kwa chama yangu ati guku ndungithurwa ni mureguiria asindwa guku Mount Kenya riu araukire Nairobi ambiriria gutugania na andu engi riu anagakorwa biashara ni ciaku customer ni engi urenda kwira customer ndena si kithurano ri so ningwenda kuga nie ningenete muno tondu andu aria engi ya Mount Kenya ni andu maramenya twi brothers and sisters ana andu aria maraturumaga andu wa mbere north nundu wa gwika msimamo wetu ni andu anini muno. Haya, good. Ne tiada tuthi mbere north no mbere ori he nundu wacokera maita maingi Mheshimiwa Leo wa Muthende kurumwo. Yes. Aiko he kindu ni hakwa jigwa ndayura maida niria kuigwa mutongoria na mutongoria makirumana ni jigwaga ndetigira muno no wone handu ngoro-ini yakurekere andu aria marakurumaga hindi ya campaigns muno in fact muthenya wa mwiso wa campaign ninauriria andu akwa nina mucemanio wa andu engi muno I wish yo clip no ayonekane na ngimauria nie nirarumirwe muno nimukwenda nimacokerie na ngira andu aria marenda njokie njare iguru very few people andu othe mauga ndigacokie na namauria koguo ni matigire Ngai ngiuga ni namatigira Ngai na ngiuga ni ngumatiga tarue niramakire iso Saturday kwe kimwana musician wewe etagwa Samido akigweta wa Muthende agicoka akimbita ngui you know it's amazing ana nengwenda ucio nengo musaria tondo you know ne mundu wina usemi kana ne mundu wigwikaga ni murie kiria kiratumire one wa Muthende karata ngui-ini ndwe ucio nengo muria but andu acio onthe marakoragwa makinuma mtandaori matiramenyaga leo no ni tondu ana mundu gwitwa Rigathi au Kambere North au kiria kiuga ndie mutumia ndie ciana ndie nyomba mendagia ndawa cia kulevya maundu monthe macuku ndekara nthi kwamba kumenya uyu leo nuri kukoguo nacio maraturaga manumite online nie ni mumasamiru na ngiuga kwa matanamenya na mithenya ino yukite ni makumenya leo wa Muthende nuriku kuringana na uria nguthie na mbere kurutira andu akwa wira lakini jamaa eno irambitire kiugo kirito muno na ningwenda ngamuria kiraumanire nako ukore ukamuriria ko ningumusaria mithenya eno ivakuve ni narata akwa ni arata ake you know that is the other thing ruana tukikanagia ciugo no kwithira arata ake kwina arata akwa engi muno koguo tukathie tina njira ya haro no Muthende is a simple man ni njira ya gwetha thayo no kumuria na kumwira in future it's good umenye mundu ukimenya kana tabia ciake ni cia ananarika atwetivire kandi gusokera kiugo kiu thegio heno ndoroiga na ciugo ciaku ni iranyingira ngoro-ini na meciria-ini nigetha tuthie mbere Mheshimiwa ugwiciria niki giatuma kambini ino irituhe uguo na mutigane na kura nini muno no ria muracindanaga nake kundu president endetwo muno miaka ta 3 mithiru ahetwo kura nyingi muno niki kirarituhirie maundu uguo wa mbere ni ngwenda kuga andu wa mbere north mathuraga mundu na ongeroria 2022 President William Samoei Ruto athurirwe na 93% mbere north lakini Mheshimiwa JK Ruko asindire Mheshimiwa Muriuki Njagagwa na kura around 700 so nirenda wambeororie mundu wa mbere north ekaria mbere north maikagia kura na undu nengeta informed tariu
makimenya onthe ni makwenda William Samoei Ruto lakini avava mutongoria loko kwi aria marona GK ni mwega na kana aria monaga Mheshimiwa Njagagua ni mwega koguo kura cia mbere no gutigana na 400 ana kwi mujumbe wanasinda na 200 ana ucio speaker Muturi anasinda na 200 so ni kuringanaga na uria mundu egwika number 2 korwa William Samoei Ruto aye on the ballot ni naoma angea ina kura nyingi zaidi yako tondo nundu wa maendeleo mbere north kwina thina nyingi muno na nikio ningienda andu a Mount Kenya West matwitikirie tutigetwe vuva muno tutie na kaoa tutie na majani tutie na ndoma tutie na marigo mama manene tutie na ng'ombe cieria matwitikirie tu kidogo matunyitirire kidogo anatu tukinye vau mukinyete okay he mundu rajira kwanyu mihirega yes clans unfortunately gwetu ukorwa na maundu ma mivirega lakini ni menini muno endeno neguo ni menini muno tondu ana ningiroria uri kuria nathurirwe nie nathurirwe ni andu onthe ana my opponent athurirwe ni andu onthe koguo ni ramenya tukigendaga na mbere undu uyu no gukorwo ukithio kithiraga good tukigendaga na mbere Mheshimiwa Thengio Mheshimiwa Leo wa Muthende ni mwaka umwe na tanuthu uguo tuthurane tucokeire faini tondu ni mwaka umwe mugima uyu ngiturathie uria ngenaguo ni tanuthu turudi tena kwa debe ni gukorwo wekira andu ya maundu maria ndiregure mwamerera muna Professor Kindiki kwa hidare ni gwekindu twitaga kuvinyara kugwetu kana gukorwo tena uguta na nie ana muthenya wako wa kairi undu wa mbere tiga bursaries iria ngukorwa ngivesa na kiumia giuku na maundu maria neririre ma free day secondary school ni neririre miradi ya mai miradi ya varavara na kinya miradi ya thitima na empowerment nina mwaka umwe wa kuruta wira ucio nina ningunyitirwa ni thirikari na ningwituma ni tondu no nginya mutongoria uthie ukiuragia varavara eno ya gikuyari kinya ciara ya imbekirire budget mbia icio iwakuo na niko withagira miradi ni yambagirirwa imwega igatira imwe kathie na mbere koguo na mwaka uyu mwe na nuthu ningukorwa nirutirite muno niguo ndutire andu etu wira mangiona aya ni tukari priority tondu maundu ni maingi ona Kenya ndikau ni tukari priority iria winacio no atiriri Mheshimiwa Leo wa Muthende bere no thitia ira yetagwo Ciakago kundu guku ndaroraga history yaku ngona ni kundu kuria tunatokoria aingi muno ni guthuranagwo o githurano Embu County tia ira ni gwetagwo muno na maundu ma bara ya wiyathi kwana umaja basi ya wiyathi atongore ingi muno how come bere north ethutha uguo kurigana na uguo atariria ati mutire macani mutire okay ni hakiri indo cia riera ai citangigikura kwanywe no ni gukire kiria gikuraga kuo niki giatuma kundu guku kwanyu bere north gukorwo no kia muingi uguo tondu na mbere ya muthuranite herugano twarehete ukona ni bururi we thutha muno yet muturaga muthuranaga nundu wa gukorwa tugitigirwa na vuva ni tondu kwi tutiana korwa na mutongoria uraroria kundu kuria ningita marginalized ana wa mbere arakinyire ni President William Samoei Ruto tondu taru no kuona mundu gwetwa GK Iroko ni mwagithia minister mundu gwetwa Professor Abraham Kithure Kindiki ni deputy president koguo na kuroria tongoria maumete kundu taku ni njere moya kuonania mutongoria uyu nurenda kuona ati Kenya ni yaumira yonthe koguo ningiuga ni tukoretwe na atongoria matayega kinya at the local level ni tondu kwaria o matwana korwa na speaker ni mundu munene muno koguo gukorwa
twanakorwa na atongoria matakinyagia thina cia mwingi ati sukuru cia ndaka ndaka ungithie Nyeri ndu wavota gukora ndu kwithira nyomba teo kana kundu kwingi but kinya sukuru kwina mathina mengi koguo ningiuga ni gukorwa urakorwa na mutongoria utaraona thina cia andu ta thina ciake na kuma JK Iruku anyita gitina ningumucokeria ngatho muno tondu tiga ni wira wake mwega anani ndingironire giti giki aukire auga undu wa mbere miviriga tutikumienda koguo andu onthe ma apply bursaries makivewa onthe twanakorwa nende kinya kwandikana Mbeere North marua ciagendaga na micie nikio wethagira maundu ta mau magiuka wethira thitima and this is Bwana Kamau can you imagine thitima igiuka kwina itura riri na iava ikivitukava igiuka ikiretwa ava tondu avate andu wake so maundu mamwe mekikite kinya nundu wotongoria mucoku uria wakoretwe kuo na riu ni ramenya andu a Mbeere North undu wa mbere ni mauvigite muno na ni maramenya ta riu leo wa muthende akithurwa augire ni agwika 1 2 3 4 na maundu mau matekikite ndangicoka ndeveri neguo koguo ngigucokia kiuria giaku ni tutigitwe vuva muno nundu wa gukorwa na atongoria matarakinya kuria mbere gututeterera asante ni tugoka priority toguo gukwirite no tutanathi break nigetha ugene hindare ukuda tumae moshimwalio wa muthende ni wagia ngumo muno no amenya ka bururi mugima kirema ni kiamenya wa muthende ona kurumo no warumo urahotire atia gwitiria kurumwo thini wa social media wa mbere ni ngiuga ni kwaria na family tondu andu aria maraya affected muno kana andu aria maracukagirwa muno ni family yakwa nie nundu wa biashara na nona maundu mengi biashara ni tumaga gukorwe na mbara lakini te ndito ta siasa koguo ni rakoretwe ngiaria na family yakwa muno ana ngimera makiona makirumwa kana kana ngirumwa mamenye niguo siasa ikoragwa ivana no ndu wa mbere ngimenya nie ni nyitirite kirikaniro muno na anongeroria kuregwa kwa Jesu nikuo gutumite tugeno na moyo wa tene na tene koguo ti kurumwa kuonthe gukorwa gwi gucoku tariu kurumwa gwakwa kuratumire menyekane Kenya ngima na kumenyekana Kenya ngima mundu tanie utaragia muno mundu tai maundu mengi ndise nenge kamenyeka Kenya ni koguo nie niraroririe on the positive side ngimenya ana mundu agwita anaga kuruma agigwita atia na andu ikio gutiguo kirauga koguo ni ngienda kuga nie nirosire undu ucio ngiona nie ningusamira andu acio mararuma wa muthende ana matimwese ana matiramenya maramurumira andu lakini ngikorwa na gikeno muno ngimenya ati kurumwa kumwe nikuo gutumaga mundu anathie na mbere niguo thank you muno moshimo lio wa muthende kuma kuria Mbeere North twabe twikirie nigatha tugekuda tumae muroreri ndugathi hari huru twacokereria moshimo ne agutwira ni wirore ko gukorwo wi wa mbere nigundo wa gukuria itura ria Mbeere North kuria county ya Embu ni kundu kumu kwa riama ndugathi hari Lala, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow.
kimenyithia kuri mafundi othe contractors na agents a Murang'a Keno na matura maria marigiceirie. Heritage Mabati Mills ni marakunyita ugeni githomo kana training ya mafundi othe iria gakorwo Golden Palm Breeze Hotel Keno Murang'a County. Ni muthenya wa Jumaa tariki 28 mweri uyu wa 11 kwambiriria thaa 2 cia rucini. Ni ugoko thome maundu meru na ohokorwo na mweke wa kumenyana na mafundi angi. Oro makiria hura 0709 368 000. Woko Snapback Recovery Clinic tuheanaga urigiti wa gikiro kia iguru na ni kundu kuhoreru na kwina riera riega. Motungata maitu motaramu wa iguru muno ni mekireire kumenya thina wa murwaru na uri ugima wake wa mwiri utarie nigetha tumuteithie kuhona. Tuheanaga motungata ta addiction ya njohi na dawa cia kurebia, labu, nursing na home care, pharmacotherapy, mirimu ya meciria, wellness, counseling na mangi maingi. Tucerere Thika Highway gwa Cairo exit 13 kungethera Mugutha primary kana twaririe kuhitukira 0768752976. Snapback Recovery Clinic, a gentle touch of care. The stigma, remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis. You make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kuku wakulishe mara 2 kwa siku. Hiyo mara 2 kwa siku itawasaidia asubuhi na jioni. Wakikula digestion will take place na hiyo itapata wakati ya kutengeneza mayai itakuja wakati ambao iko sawa. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Good, thank you muno ni wega muroreri ni twacokereria nigetha turekererie direct goku Inoro TV. Tafarira Inoro rucini tuna mheshimiwa Leo wa Muthende uri urathurirwo kuria Mbeere North county ya Embu. Igwa hakuhe juga county ya Kiambu ni kumenyera. Kiambu na Embu ni hakuhe undu umwe. Tondu na mamito nyonaga toimete kwanyu Embu. No ni ndikinyira makiria. Mheshimiwa ni ndona andu makejera direct ino ni njega. Ni uraria wega uhoreire ona matiro oyugo matirakuonete na njira iyo ukwaje riu nako ciraniro ni weranira nyinge he mundu wakena muno eta ukinyumo wa gicuguma na mukenu muno ni undu wa ciraniro cia basari guteithiriria ciana icio turonire cina mathina no we haku of course ni ukire na kuri urona gwakiria makiria niko wa mbere ni tukorwe tukiroria ciana cionthe cia Mbeere North ni irathoma ute mwana urauma cukuru nundu wa gutura fees koguo undu wa mbere nerire andu akwa ni bursaries na ni kuva andu onthe wa mundu weka application. Number 2 ni irathi kuthondeka irathi wega niguo ciana ikithoma ithomere kundu kwega tutakuria na thomere tukorwe na irathi mbega na kinya day secondary school ikorwe ciana igitonya na gwe county ithondekete maundu ta mau itirareva skuru wakathatu ni thitima Mbeere North matura mengi matiena thitima na nikukoretwe gugikinya vandu thirikari yarutite milioni 300 magukinya thitima kwe andu
na twaria na deputy president na aria na thirikari na nenguthie mbunge guteterera budget niguo budget iyo kinye 600 million niguo tukinyirwe ni thitima andu engi zaidi kwina miradi ya mai ni tondu niguo anatu twigwe twi ya mlima ni wega tugikorwa na ng'ombe ya eria kana ana marigo kawa na majani tingikora gwetu but tugite mai ma kurima koguo kwina miradi iraruta mai kuria Kiambere Dam maukite gutumika gwetu na kwina miradi mingi thiete kurwira niguo manje mauke wakathatu ni uvoro wa barabara kwi barabara imwe ithiete ward cionthe Mbere North na ward ithatu kwina Ivurori kwina Mumenje na kwina Nthawa koguo kwi barabara imwe ikirukirite Ivurori Mumenje na Nthawa iyo ni barabara imwe yavetwe 15 kilometers na yathie Ngathĩtire na ningoretwe nathie na Mirwĩra niguo nayo yongererwe kilometers na barabara ya kuma Kimangaru kuthie BAT niguo nayo ikirwe rami kwina barabara ya kuma Ugweri kuthie Kiretire na kuma Ciakago kuthie Muthatari ana icio ciage upgraded tondu ciekiritwe rami nini ya kumeria area but riu ni iratumika muno niguo ucio wingi mbunge ni ndiete kurwira bururi mugima niguo tukorwe na sheria mbega taru ni monire ngiaria maundu ma Nanyuki uria eritwe tumekagwa ni athigari aria athungu makoragwa na kuu mananagio Johnny kinya mageka maundu very inhuman na ngiuga gutie second class human beings na andu mundu avetia ni criminal na avati kuovwa koguo nenguthie na mbere na guteterera andu etu undu ucio wingi ni youth empowerment women empowerment taru ningukorwa ngivesa na cheki cia Uwezo fund ningukorwa nginyitirira maundu mengi Mbere North na andu Ivurori sub county ngimacokagiria ngatho nundu wa kunthurana wingi na andu wa Muthandara sub location Muthandara sub location ninaugite ni irarwira yage division na nirathie na mbere na kumera undu ucio no gwikika Ivurori sub county nituthiete kuvewa koguo ni maundu mengi muno ngoretwe ngirira andu akwa na maundu ma priority Mbere North ana ndingikwira kana kwi undu tungiuga ni priority kwi uria wingi ne twi turenda maundu monthe turenda ciana ithome ni turenda barabara ni turenda thitima ni turenda manje tukoretwe tutigitwe vuva muno na nikio narungamire na ngira andu a Mbere North ni tukwenda mavoya ni tukwenda kuiga Ngai mbere ni tondu wisiana ngoma ti kwakenaga ukithie wega koguo ni tuige Ngai mbere o toria turamuigaga inde ya campaign niguo ana mathina metu twetikire ni makuthira haya good heno ndu mwega muno mwashime wa Leo wa Muthende wauga uhoro wa mai mungiona mai Mbere North kugihana atia na kwagite niki tungigia mai makunywa na makurima bururi wetu kana muthanga wetu tiri wetu ni mwega muno na noramenya gwetu gukoragwa na riua ria kwigana koguo no atukorwe na tukirima wega na kwi muthenya naragia na andu a Murang'a ndogo Murang'a ngimera magiuka gwetu kwa eneri guri mwe rietagwa ria Kiambu ria tuma mundu mwimuga kuvuna ni kuva tutuga kuvuna is like constipation kuhita kana kuibada kuimbanda igatuge uguo lakini mauka na Israeli na marigo ni kwa na meraga yani guka kwao ni gwatutethirie muno koguo ni kuonania ati tugakorwa na maji ma kurima ni tweyumiria muno in fact tugakorwa na maji ma kurima no atukorwe na season na igiri na ithatu iria turakuria indo na kwina kundu ku kurasa kukorwa kwina mathiga muno
utangikuria indo imwe lakini nakuo mai na manje ma kunyua no makore makirima indo iria ikuraga kumu undu ucio wothe mweshimoli wa muthendere ndirona urabatara nginya atongoria angi hihi we ukurutithania atia wira na atongoria aria angi mari thiini wa Mbeere North na Embu County kwa ujumla? Wa mbere ni rakena muno nundu mundu wa mbere mutongoria wa mbere wa ingi Mbeere North tondu Embu County ni Governor Cecily Mbarire uria ukoretwe anyitirira muno siasari na ni undu anake Mbeere North no migite vandu onete na thina muno na kinya miradi iria avangirite Mbeere North kuthie na mbere ni miradi mengi koguo ni ngukorwa nginyitanira muno na governor wetu Cecily Mbarire na atongoria acio engi thaino Mbeere North ina MCA umwe mutheri MCA wa Ndawa Ward aria engi aria turarwagira giti nao mara MCAs koguo thaino ni tukuthie by election ya MCAs na ningo nyitanira nao niguo turutire andu etu wira mundu guonthe umite Embu County ni wese kundu gwitagwa Mbeere North kwithina but watukiuga goguo nyama cietu mburi cietu nicio ningiuga imureo muno Kenya ngima ndiseka mwanegwa kundu gwitagwa Isiara ni kurisagwa Isiara market ni one of the biggest livestock markets na guku mulima na koguo nise no atwarie muno andu makigwa kieva muno makiona nitakwa tuthiete kuthira hapana ngai no twendete gwatuvere kundu kumu twi mburi imureo muno taru ungienda kuria mburi thiguku ugure mburi Isiara andu maugaga mburi cia Masai kana Baringo but Mbeere North tukoragwa na mburi iria imureo muno naturally kiu ni kiveo ngai atuvete koguo ni nguruta ngicokia kiuria giaku kuma munene wa bururi Dr. William Samoei Ruto Deputy President CS wetu Ruku atongoria onthe PS na kinya governor wetu na MC aria makuthurwa turutanithie wira tunyitanite tutakuroria mundu ni wa murengo uriku lakini maendeleo twekira rami ithiesagwa ni andu onthe ana andu a opposition I'm surprised Omuthethe looks very composed and focused. He's very calm and can be a good leader. He will get it again 2027. No mura gatheti na Njoroge tuoni atiriri uguo kurokitwe ndia campaign hihi tigwo gugoko 2027 tondu mundu agakorwa agetha giti eika in fact nie kuringana nani ni wega muno guo ni tondu riu nie ni na andu a Mbeere North na arata akwa ni rathondekire arata engi muno inde ya campaign aria maraukire na makimenya ati ningikegwa leo wa muthende ena harambe ya kuthomithia ciana kana leo wa muthende nurageria gwaka kanitha nitugauka kumwakithia tondu ni mundu mwega koguo ni niramenya anaga tugakorwa nituthiretie siasa ndigakorwa ni weka ngakorwa nina andu aria makoretwe makinyitirira andu aria turakoretwe nao siasari tondu anao ni maraukire na mona taru ni ravurirwa thimu ni arata kwa makimbira ni tukwenda tucoke andu acio akumena thina muno ni tugerie kwenja tunyitanire na governor twenje borehole tugerie turetere andu mai kwi andu marerutira kinya umuthi tondu gwikisi yakwa iravirirwe gotire kwi andu marerutira in fact kuma Mount Kenya West marauga nitukwenda kuruta andu aya makoretwe makirete mbara Mount Kenya koguo nitukwenda gugu support kinya na case koguo ni rakena ni ngoretwe na arata engi na arata ega good nekejire muroreri ha atiriri uratwikire Mbeere North kwa thuranirwo thutha wa ure wari mubunge Mheshimiwa Ruku
kwa muro minister ndetiguo yeah ni mundu areciria ati ni githurano murashindanaga na DP ati tari DP rari ku acha yani ta uria urashindira wa DP ri tari urari kuo acha ti urari ni the former MP immediate former kanore wakoretwe kuo etagwa Mheshimiwa Geoffrey Kiringa Ruku akiaga minister kana cabinet secretary wa public service human capital development na kinya executive office of the president atogirwa ukigiana nafasi na tukithie by election. Aya good riure he project iria Mheshimiwa Ruku arakire nacio ku iria hiya kiambiririe atana ke wagwa gwikata kwa baterio project gotogerio project icio atia project cionthe ikoretwo ciambiriritwe ni Ruku ninguthie na mbere na kuirikia ona ngiambia project ciakwa another ino ngiaria vanira korwa guided na program ire ambiriretie ni tondu gutie mundu wa ina thina na uria rukwara rutaga wira no gukorwe na one or two cases but kwe mwingi ni marakenagira maundu ma basari ni marakenagira kwa sukuru na uria nirauga ni ati tugiaka sukuru area fulani tugatumagira andu a area yo gwaka niguo na mbia icio igatigara ku koguo ni ngunyita miradi iyo na nimesukume na nimirikie nego miradi one guteithiriria andu kuhurana na okiaka miradi ire arasaragiria mbia ni munengeru yonthe niguo nani mbia ofisi icio cia national government gucaria mbia miradi ire tatheria ndeto cirahura hurwo kundu gutiganite Mheshimiwa wa Muthende ati andu akwanyu Bere North marathuranire kana maraguthurire ni tondu wa thina ati poverty tilted the scale niguo ndirona ngiandikirwo haha nyuma wa andu athomu muno guku Kenya poverty undu wa mbere ningienda kuga angikorwa uthini wetu niguo gutwonia njira it is alright na ndikwenda mundu wa Bere North au enyivie nundu wa thina wake ni tondu angikorwa mundu ni akuritwa nundu wa kuva tiga mundu ucio ature muritu na mundu uria ukunyivwa ni thina na uvige nundu wa thina tiga mundu ucio ature mugi koguo mundu ucio rauga poverty tilted the scale ucio ni kwa araturuma ni tondu arauga tue tuvatie gutura umaskini ri tutivatie kuma thina ri angikorwa ni thina yetu iratwonirie twekare thirikari ri iyo thina yetu tiga yukethirwe ni thirikari na muthenya umwe tukaria ta mundu ucio no ningienda kwira andu etu twava tutikarie uguo ni tondu gutwira ati poverty tilted the scale ni kuga twi tweciragia nundu wa mathina metu lakini twi tukiroria thirikari na tukiroria mathina metu turenda kumukinyira ku mukinyite koguo twi turenda ramithie kinyagwa mundu rami ciengive thitima ciekirwe nyingi na tugie na manje koguo ndingienda kuga umaskini nundu angikorwa ni kwaugite poor development tilted the scale nundu wa kunyota maendeleo tugitonya thirikari rituonthe aritie wega muno ni kuga ati kinya Mount Kenya yonthe wa kundu kurenda maendeleo andu ni mamenyete ni mekare thirikari mugenda ukinyira mundu agithie na njira ri ni kurugama arugama githitiguo agweterera wendi waku Mheshimiwa ni county ici cia Mount Kenya ciambe cimo maendeleo hihi mabe mareho Bere North no in fact day before yesterday nathire gukethia murata wa Kwanyeri nathire na dual carriageway na no erathie na mbere gwakwa koguo ti kuga ati maendeleo mambe maimwe Mount Kenya West maretwe Nyeri but gwe kindu gitagwa ningiuga kwe mundu uroragwa zaidi anakinya ina family mutumia agakorwa na ciana ithatu na gwe karia kwe uria museketa leo no aongagirirwe kanyama uyu wingi akivewa nyama uyu akongerwa kanini leo riu ni kuroria ati Bere North
nĩ kwenda kũrorua na ritho rĩa ntha koguo na mũndũ wa Nyeri rĩrĩa aregua we nĩ ũrekĩrĩrwo arami lakini ithenya rĩa gwĩkĩrwo kilomita 200 ĩkĩrĩrwo 195 ino ithano tiga tucikie na gũkũ mbere ndikuga kwĩ mũndũ wa Nyeri angĩgua naye ndingiuga kwĩ mũndũ wa Nyeri ũngĩgua ati kwina andu tuge ndise nikenera gweta Nyeri muno nguga nikuo wa Munyoro aumite but ne menda kuga gwe kundu kwina 95% tap water mbere not tutia kinywa naye 50% koguo mundu akegwa tiga tuvire mai mbere ndikuga kwe mundu wa Mount Kenya ongegwa naye lakini ndinauga andu wa Mount Kenya maimwe maendeleo thengio muno na maumirira maya magithurano kambeni cia mbere north itikarehe uthu gatagati ka andu a Nyeri na andu a mbere yes hati no uthu wa Nyeri na mbere in fact gutiana kurwa no uthu undu uthu raretwa ni mundu umwe and no nginya twarie uma ni nae muno kwivura kithurio kiugaga we niwe kwaria na andu a mbere north meka choice yao ukamamena you know no vatie kuria mundu niki kiratumire uthure leo wa muthende niki kiratumire muge andu a mbere north ni mugwikara thirikari ri niguo the next time anao ugiuka ukamenya kuthikiriria andu good ndenda rugu horo mwashimiwa akohe mundu kwenda gucokeria ngatho ni tondu wa campaign icio na guthurwo gwaku hena ndagika 2 cia gwika uguo ni ciathira okay wa mbere ni ngugucokeria ngatho Kamau ngiuka Inoro ni rakoretwe ni na ngegwa sometimes no nagata kwa agenda ivira mwena umwe ni ngugucokeria ngatho nondu wa interview mbega na njokeria Inoro TV nondu wa kumba kanya gaka ucio wengi ni ngwenda gucokeria andu a mbere north ni mere thank you muno nondu wa kumba kanya gaka gukorwa ni munjumbe wenyu na ni ngumurutira wira na njokerie rais wetu ngatho nondu wa kunyitirira ende ya siasa nondu wa encouragement njokerie deputy president Kithure Kindiki nondu wa kuni guide kana kumba mataro mega ende ya siasa na ngimwira ni mutongoria mwaro ucio wingi njokeria andu wa Mount Kenya yo ngatho aria makoretwe makivoya Ngai nondu wa Mount Kenya ni tondu ni tukwenda gutongorua ni Ngai tuthiete tukionaga atongoria marenda gutugaukania na tugaukanite tutingikora twina vinya na ngiuga mutikaroria andu a mbere ta kwa twi tofauti namwe ni ruga tu lakini tumite tugete rurire ni rumwe koguo tuthie njira imwe twana munyita mbaru ana tutunyitirire njara twana munyita njara ana mwe mutunyitirire njara angikorwa gitike mwena wetu guti undu mungicukirwa ni turorie ituothe tatu ya Kenya ngima turorie mutongoria na wagiriru wake kana wega wake uguo niguo ningienda kuga na Ngai ya murathime amweke wega na mundethie muno gukinyira kimwana kiu kiraririe uguo kiraririe na mumuria arambitire uguo nondu wa ndui mwathie mutandao ri mumurie muthikiririe uri araugire na mukimuria varakinyire vau atia thank you muno mwashimwa no wachira o ta mutongoria na andu a mbere muri andu aito muri a bururi uyu muri andu a kirima tugukinya hau tumana mwashimwa Leo wa Muthende wa guthuro kuria mbere north njero kwa githijioka ni tondu wa umemerekia murihire ni njitoka mau wa Kang'ethe na titago kumagwo. This festive season, journey through time to Egypt, where history whispers the pyramids and sunset glows over the Nile. Because some places remind us how small we are, yet how deeply we can feel. From just $1,870 per person sharing, enjoy 4 nights of discovery, Cairo's charm, ancient wonders, and timeless hospitality. Travel through history. Return with memories that never fade. View travel. Moments that matter. Memories that last.
Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Atumia nio ituge itemi riao ritingihuthirio makoragwo mekirite ngufia nyingi no matuike ukiria giothe manenda gutuika guku Kenya na thĩ yothe kuma migunda-ini nginyagia biacara-ini gaka ndirendia 150 haria hothe moko mao mahutia hatari nganja matigaga ruri rwa gutura mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makirumirira nginyo cia aria maturire gacira mbere yao Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o muthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi.